sizokhuluma indaba enkulu, indaba yokusinda kwenyama nomphefumulo. Izeluleko ikaShembe ezondla inyama nomphefumulo eyiqhamuka emfundisweni yazo, eyondla inyama emfundisweni yakhe, eyondla umphefumulo, eyimemezelweni zakhe ezakhuluma ngesikhathi esizayo esizohlupha inyama. Ngizothi ngiqala nje ngibe ngingena lapho kakhulu ukuthi kunento ayiprofetha abantu banganaka ngaleso sikhathi bathi hawu ithini inkosi, kwangenzeka lutho. Namanje abanye abakaboni ukuthi wayechaza lento engizokhuluma ngayo uma esholoke ekusho engizokhuluma ngako namhlanje. Ngiyashaka ngoba ngithi ngiyabingelela kuvele kudlala enye into. Namhlanje ngiyathula isadlala lento engilindele ukuthi izodlala. Hayi mfundisi siyabonga. Siyabonga. Impela namhlanje sithi ake sibheke ngoba uShembe uphilisa inyama nomphefumulo. Namhlanje mfundisi usuku ukhuluma, umfundisi ukhuluma. Kodwa mangaze ngithi biza abantu uthi ngicela ke nifike ke sihlanganeni sizobe njoba kuyisabatha elizayo sikhuluma ngendaba kaNkuluNkulu ukuthi nokuthi uzobakhiphela ngesihloko ngeke uzibabone abantu. Kodwa mawuthi sizohlangana ngomsombuluko sizobe sikhuluma ngemali kunohlelo la uma ufaka u200 u20,000 uzothola u20,000. Hayi ngiyacela kusuka nesinedona kuhambe icwela imali. Baqala abantu bathi mfundisi wasifaka ebhanweni. Wena uma ucabanga ungafaka 200 uthola 20,000 kahle hle nje susebenzisa ingqondo. Angithi izinto zenyama zimnandi kakhulu. Uyabona nje mase ngithi manje ngesonto ezasihlangane sikhulume ngokuthi siulungisela kanjani umphefumulo. Sikhulume leyo nto kuphela. Siulungisela kanjani umphefumulo ukuthi mase sifa umphefumulo wamukeleke. Akekho umuntu ongeza kodwa mengithi sokhuluma ngendaba yokuthi sakhe izindlu zokuhlala inyama. Wonke umuntu uthi ngisho nona u4 room onefurniture nayo yonke into uzothi ngeke bangibodi nginayo uzobuza. Kodwa la ngishohluphekile ngishogulayo uzothi uzongisiza ngani ukuya lapho ngizosinda ngilambe. Yabo Uyagula kodwa uyabona ukuthi indlela isivuliwe yokuthi ahambe umphefumulo uzohlukana nenyama. Akane ndaba nomphefumulo. Inkinga ikuthina mfundisi singakhuluma nje sinenkinga. Kufana nokuthi nje siyakeke yokukholwa mhlawumbe siyibuyisele nje emhlabeni. Hayi sizobe sihlangene lapha ehholo thizeni abeza abantu sizobe sikhuluma indaba yokutshala. Zikhona nezimbewu mahala imbewu organic futhi eziright abeza abantu. Ingcosana kabe ezofika bazofika ke khona masubiza mhlawumbe ngoba kone uthe imbewu imahala. Noma ezutshala uzofika ngoba imbewu imahala. So mayetholile uzokwazi unenhloso ukuthi ngizoyithatha ngiyoyidayisa bese ngithola imali ngoba indaba inemali. Kunezimbewu zamahala. Akayela ukuthi uyothola ulwazi lokuthi atshale uyothatha imbewu bese hambe yoyidayisa ngoba sesinjalo into esiyifuna njengamanje umhlaba siwufuna kabi. Umhlaba wethu awubuya asizolima mase kuthiwa uzanike nazi izifundo zokulima kuzobe kunezifundo la ukuthi kuzolinywa kanjani. Hayi kufuna ukudayisela abantu ama-site mina lapha indaba yokulima kuzongisiza ngani sinale yonke. Uyabona nje manje mase kuqhamuka umuntu babe babili omunye ethi ngiphethe ofish abeza abantu bezocapha unofish athi omunye ngiphethe indobo ngiphethe nokufakwe indobeni ukuze ufish ubambe udle. Ungagcwala kakhulu lo phethe ofish kunophethe indobo. Bakhohlwa ukuthi ofish bazophela kodwa indobo ngeke same thing ngiyafana le ngakho uJesu uma ebiza abafundisi bakhe uthi namhlanje ngizonenza abadobi babantu. Hayi bofish abadobi babantu ukuze abantu
basindiswe. Sinenkinga nje sabantu thina nje uqobo lwethu. Thina sinenkinga enkulu. Singakhomba nje izinto le nale. Hayi nathi sibuye sibe nenkinga. Enkulu. UShembe ufikile. Uthi lapha evule emthandazweni wokuvuka, uthi thabathi igeja lakho limuzo uzophila ngakho. Ukusho isuka nje lokho. Akazange abantu abakhohlisa athi uzani la kumina, nizothola imisebenzi, nizothola ini njengoba sekwenzeka manje kuthiwa kunamatenda athile noma kunopastor abathile maniza la nizothola ilento nginento akazange uShembe lokho esikhohlisa athi nje yena kunemali esizoyithola nje wathi ukubadida tshala imsilinga. Ake ngikhulume ngaleyo ndaba ngoba nangaleso sikhathi ngoba indaba ngikhulunyiswa ukuthi abantu bokuqala ababona isivuno sale umbewu yemali eyatshalwayo omunye wabuhambile ngesonto edlule usasa uyafihlwa inkonzo yakhe izobila lapha epaki ekwasi mudlule number 1 egroundini number 1 inkonzo yakhe yokumphelezela izobila lapho mase esuka lapho kuyobe sokulandelwana kiwe emathuneni aseKhimbali eMatikwe la yofihlwa khona umkhokheli mangubane omdala okuyena umkhokheli engicabanga ukuthi lapha eTempelini lakaSiwo ukuqala benokhathi inyanga yezulu yama emzini wenkosi uMakhula kancane ezala inkosi yaseGenyezini wame egcekeni lapha eletha imgidi wayesekhomba ngaphesheya wayesethi lapha ngaphesheya bekani ithempeli ngoba njoba kuvulwe le ndawo uthi isematendeni kunabantu abadala ngeke besekwazi ukufinyelela ephakameni abantu sebaphathwa amadolo wayesethi ke le ndawo lela thempeli lapha ngaphesheya kuzobe sesabelweni isihloko sendawo sohlelo lethu ngikhumbule ephakameni kodwa ngiyixoxisa ukuthi labantu kwakufanele basonte lapha ngoba sebengakwazi ukufika ephakameni angikhulumi ngefaction ngikhuluma ukuthi uthi ngesikhathi kuhlukwana useyiqamba usukela kulelo gama lokuthi kuhlukenwe yini edala iqamba athi sabelweni uma kuhlukwana ukuphakama sebezokuphunywa yona ndawo yayikhonjwe imantshi yaseverelem ukuthi hamba ke Shembe ngoba anisezwana emzini wasekuphakameni hamba uyokwakha le ndawo okwakhiwe usikhona kwakuyona ndawo ngomthetho eyayithi imantshi yaseverelem kwakuyizoba ila kwakuzoba khona sebuhleni khona ngokwesabelo semantshi yaseverelem abakwazi abantu lo ingakho esecamba ithempeli ethi sesabelweni ngoba bengabelwe le ndawo uthi kodwa sesabelweni engisabelwe umuntu kodwa uNkulunkulu mina akangikhombi lapha ngoba isiprofeto senkosi ilanga sithi ngimbone ekhuphuka eyodlula kaKhasini asikhulume lento singabi namanga yes fundisi ngimbone ekhuphuka eyodlula kaKhasimbe ehamba eshaya igingi ingakho elandelwa abantu ingakho emhleni kufike kwashawa imfijoli lezi eshawa isiprofeti ingakho abasele kuphakameni bengayishaya imfijoli lezi eshawa ngiyathanda mawethinta leyo ndaba mfundisi ngoba abantu bake bazama ukuyifihla manje ifihlelani into yakhulunywa sikhona ngoba le abayisiprofeti lento iyenzeka futhi noma kuthiwa isitalekiso ikhulume ngoba isitalekiso ngelanga siyashintsha sibe isibusiso uma uhambe kahle manje na ke uthi ke lela thempeli uthi lapha isesibusisweni usekhomba lesalukazi esihambile esiwumangubane uthi wena salukazi uzoba umkhokheli kuleli thempeli lingaphesheya sokuqhamuka ukhathi uthi wena khathi ngoba usuwakhile nawe la uzoba umshumayeli lapha ngaphesheya ithempeli lokuqala
abashumayeli bokuqala ukhati nomkhokheli wokuqala uMangubane ababekwa inyanga ezulu bephuma ekuphakameni njobe semaningi nje wonke akobhambayi azalwa yilela thempele ase imangweni azalwa yilela thempele ekuthiwa kusesabelweni khumbula ukuthi esebekwa amatshe khona kwaye kwafika umasipala asuswa nabantu belwa bengalifuni kwathiwa libekwe ngokungekho emthethweni kodwa libekwe ngokungekho emthethweni ngiyakhumbula ukuthi sasuka nendodakazi yakhe umkhokheli lo Mangubane noMakhoza wakambatha osewumkhokheli naye umbatha owumshumayeli kwahamba kwaqoqe kusuka abuyiselwa manje lapho waze wagcina wakhathala manje ke angixoxe le ndaba kodwa ngixoxa ukuthi kuhamba umuntu ababa bokuqala ukwenza into kwaprofetwa ngayo uthi uShembe ngelinye ilanga njengoba ethi ekupheleni kwalomthandazo thabathi igethu lime uzophila ngako uthi ke ngelinye ilanga kubantu ukhuluma lento esiyikhulumayo uthi bantu bami ngisahamba ngiyonilandela imbewu yemali usho njalo mfoka Sambodi kwagquma inhliziyo kwangagquma ngisho nemzimba kubantu yagquma inhliziyo ngaphakathi hawu sikhathelo kusebenza imali sesoyitshala into yabajabulisa ukuthi kuzotshalwa imali nje hawu soyike ihlahleni abafuna ukutshala into abazokwenza ngayo imali bazotshala imali ubatshela kanjalo ke uthi ngisawulanda imbewu yemali kuthi uyahamba ke ngaleso sikhathi ahamba ngaso kuthiwa mebuya noJosaka wakhe ugaxile bajabula abantu bathi hawu ayisebenzi ithingithingi ubhombela lo ngikhuluma ngayo lesalukwazi ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi sasesikhona ngoba sifike singena siyintombazanyana encane mhlambe sasino 10 12 sifika sigula siphethe ukufa ukuthi ukuvete sifika uvuvata sifika kubhombela sizoyidlala kancane iclip yakhona mhlambe mokwenzeka la sikhuluma khona sibuza umzukulu waso ukuthi wafika kanjani sithi kwakubona umzimba wonke kodwa lo muntu wafika wathi sithenga ukuthi nokuthi ngakugcoba ngasinda sihamba nomakhafula uyise kamphathe sitha nomvangeli uSheleni sasihamba nabo ngoba lesalukwazi sizalwa uSiphamba uSiphamba lo uyena owegade ejele ensuze muzwana ubhombele evula ijele ehambe yohlala nebo sizalwa yena ke sizale ngo1912 lese sifihlwa kusasa uthi kubhombela ngiyahamba ngiyakonilandela imbewu yemali jabula abantu ukuba wathi yombila uthi lo muntu uzofika sitshala umbila sazohlakula emali ngicabanga ukuthi basibuyisela lapho ngicathi babezoyihlakula ngisho noma ukhula lingasavela ngamakhanda ngoba imbewu yemali kuthiwa mebuya ke uya kuJosaka wakhe ugcwele uJosaka mebuya ebese kwethozani ke abantu abami uyabacaphunela ke naku thathi ke wonke umuntu aphume negeja ngicathi nomuntu oncenayo kuyesihleni ngalelo langa waphuma abacaphunele ke abanike hambe uyotshala imali mntanami hambe uyotshala imali mntanami hambe kusho ubhombela usho kubona bajabula bafa bakhuthala ngoba kuthiwe le mali baphuma bafike kodwa bayabona abantu hayi umsilinga nje lo bafike bawutshala umsilinga mase bewutshala kodwa ithemba ngoba uthemba noma ungathembisi ngoba othembisayo uthembekile uthemba noma ungathembisi ngoba othembisayo uthembekile wethembekile phela ubhombela base begijima baqala kuthiwa impela babengakhuthele ngiyacabanga nesikhathi se-tea time umuntu wakuhambe kodliwa iparish ngoba okuyisihle kuye kupheka iparish noma isitambe mina kudliwa isitambe cishe ukuthi abadlanga bathi angeke sitshala imali bashaya amaholo bafaka bagciba bashaya bafaka bagciba zaseyimila le yihlahla bebecabanga ukuthi ngothi uma kumile ihlahla kumile imali
laqhubeka ithemba lakhona noma sekuphuma amaphuthuthu lakhona amaphuthuthu amile ayisithombe esifanayo nomsilingi bathi kusho ukuthi uma sekuthela imbewu imbali yakhona kusho ukuthi mcicisho ukuthi kuyoba imali kuyophuma nje amaranda abovu kwakusekhona iranda elibovu mhlawumbe ngaleso sikhathi kuyophuma amaranda abovu kokowopondo izwe lasaphethwa amangisi bacabanga kanjalo ukuthi okay kuzophuma lento ngoba bayamthemba nofa golweni bazophuma ayike no 2 and 6 bazophuma kwakusekhona 2 and 6 uzophuma no 2 and 6 ayike kwamila kwayiqhamukela wona labaphuthuthu abawatshalile uma seyinkulu izihlahla kuthe ngeminyaka elandelayo kwenzeka isimanga zanda intandane ezihlala emzini wasekuphakameni avuthuka lezinto ezathi ubhombela itshalwe ziyimali mayivuthuka mayibola zase iveza ukuthi zinembobo uhlamvu nohlamvu lunembobo oyedwa walabantu wathi hayibo mase sikuhume lokhu nje wakunembobo njengobuhlalo ikhona into esingayaka bahuma njengocu lobuhlalo bakuhuma bakufaka emqaleni bavunula ngako ngesikhathi bevunula ngako ubhombelo uyabakhombisa ukuthi njengoba nivunula ngako khona abantu abazofike bayithande le mvunulo enivunule ngayo bayithenge waye prophetha lokho usho kuzayo zaqala le intandane zahuma utshani zahuma lamaphuthuthu omsilingi zawahuma kwahamba omunye wacabanga ukuthi hayi asifake 1 iphuthuthu lomsilingi sifake uhlalo obu5 part nendawo iphuthuthu lomsilingi uhlalo obu5 part nendawo bahamba baye beach kwaqala ukudayisa ebeach front lapha kulowa Marine Parade besagijima ngiyakhumbula ngiphaphame mina anti bami mebesuka ekhaya inhlangakazi bezohlala ekuphakameni iyona into eyafike yasondla lemali athi ubhombela itshalwe lobuhlalo bakhiwe ngalamaphuthuthu athi ubhombela atshalwe imali umvangela ugcina lo sanda kuhamba emhlabeni wayesika ingodo kulemsilingi akhi inkezo bese ithandelwa ngobuhlalo ibona omangubane laba bahambile bathandele ngobuhlalo bathandele bese benza ivukana abelungu bayohlobisa ngake endlini akhi imfoloko zokhuni zaza kho umvangela ugcina azakhe imfoloko zokhuni amese zakhile imfoloko zokhuni nazo futhi zithandelwe ngobuhlalo ziyohengwa endlini zabelungu kwenzela ukuthi bayalokhuza kuyolokhuza lapha kuya kodayiswa ebeach ngalezo sikhathi ubuhlalo lobo bugaxwe entanyeni obabakhiwa ngaleyo nto lezalukwazi zayingayanga esikoleni lese ngikhuluma ngaso ezinye zezalukwazi ngiyayikhumbula ezinye kwakhona uMadube owegane kaGumede owesuka ngalapha ngasotho ngathi endaweni yakanyuso kukhona ogogo umamkwanyana owegane nawo abokuqala abadayisa ebeach umamkwanyana owegane inkosi yakanodwengu undaba ezithi ufana ngqo kukhona onomaqonqo owegane kacele owudade wabuya inkosi yakanodwengu ufana ibona bokuqala ukudayisa lapha ebeach kodwa bedayisa into eyaprofethwa ubhombela ukuthi la ngitshala imbewu yemali lesalukwazi ke sihambile namhlanje sihomunye walabo bantu kukhona omazungu usanda kuhamba wakanhlenyama ababedayisa ebeach kukhona abokuqala abadayisa ebeach angazi noma bayazini ukuthi loluchwabasi noma lamaphuthuthu ababe bawahuma kwahamba kwavela udayi
yabiliswa lento yafaka kudayi kwakhona ebovu kwakhona ehlaza ukuze kuxuthwe kodwa umqali walento uprofeta bengakazi abantu ukuthi uqonda ukuthini methi ngizotshala imbawu yemali kwagcina ngiyakhumbula ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi sobandlululo wawubezwa bethi hey wazi wasihlupha ulambathi namhlanje amaphoyisa kunomgwaqo okuthiwa ulambathi eThekwini kwawa amaphoyisa lapho kulambathi bese kuba khona sengikhohle ukuthi amanye ayimaphi kodwa nje kwakuhlobo lamaphoyisa amabili ababekhala ngawo lo mhlala ababudayisayo uzothola isibanga sondliwa imali encane kangakanani le mali yaprofeta ubhombela kwakuthiwa Shellen beats madam Shellen beats iyona into ababayazi labo gogo sondliwa okunye kwakudala abadayisi Shellen beats madam okunye kwakudala bakukhuthalela ukudayisa ingoba babazi ukuthi kufanele unikele u14 no23 no25 unikele ngemali ephume emjulukweni wakho iyona ke le mali ngaleso sikhathi kwangahlalwe ebhishi babehamba begaxe ingalweni kanje belengisile kuqhamuka amaphoyisa babaleke bashone phansi sekhona ama blackjack ngoba umuntu omnyama unesikhathi sokuhamba eThekwini yebo kudwa isikhathi esithile usafuneki yeah manje na ke ngikhuluma lento ngoba lo gogo ke uzale ngo1912 lo hambile namhlanje abantu ababe ufakazi beyiprofeti kaBhombela ithi incwadi kaIsaiah 41 uma ngiqala indimeni ka22 ngithe bathemba noma sokumila yona lento umsilithi bathemba ukuthi kusho ukuthi ngelilanga kuyoba imali kodwa kwaba imali namhlanje lento isigcwele ezitolo zabelungu iyenziwa kodwa umuntu wokuqala owayiletha kubantu bayenza bakhombisa abantu kwaba uShembe umqali wendlela ithi ke lencwadi engizoyifunda Isaiah 41 verse 22 mhlambe ngifike ku26 mabazisondeze basitshele okuya ukwenzeka izinto zakuqala zini na mabasitshele zona ukuba sizibeke inhliziyweni zethu sazi ukuphela kwazo noma sizwisene okuzayo sitshelene okuzayo ngesikhathi esizayo sazi ukuthi ningonkulunkulu yebo yenzana okuhle noma okubi simangale sikubone kanye kanye bhekani nivela kokungekho nemisebenzi yenu ayinto yalutho uyisinengiso onikhethileyo ukhona engimvusileyo esenyakatho wafika nasempumalanga ukube abize igama lami uyakwehlela phezulu kwezikhulu njengaphezulu kodaka njengombumbi exova ibumba ngubani owakushoyo kwasekuqaleni ukuba sazi nangaphambilini ukuba sisho sithi uqinisile na cha akekho okumemezile akekho nokuzwisisileyo akekho nokuzwayo amazwi enu namhlanje wayeyinto enganakekile kodwa isimemezelo sakhe namhlanje laba bahambile namhlanje ngoba bamethemba bamazi ukuthi ukhona wasitshela okuzayo ngesikhathi esizayo kungekho umuntu onethemba kwenzeka ithi ke lencwadi masiyifunda lapha nje bengiya 23 sitshelene okuzayo ngesikhathi esizayo sazi ukuthi ningonkulunkulu yebo yenzana okuhle noma okubi simangale sikubone siyamangala ukuthi lembewu ahamba wawoyilanda wathi imbewu yemali wathi kuzomila imali wechaza ukuthi izothi bayisikhulile yakhe ubuhlalo lapho khona izalukwazi engikhuluma ngazo manje esinye sazi esihambile esizalo siphamba lapho siyodayisa khona sithi Shellen beats madam singasazi isingisi babazi lokho kuphela angikwazi ukuthi babekutshela ubani
kodwa iyona nto ababeyisho la. Ngiyakhumbula nami mangikhula beka ngithathe uAnti siye naye ebeach ngihleka ukuthi ngabe uthini, ngangigcina sengumlingisa ngelinye ilanga. Shellen beats madam, Shellen 10 cent lo esiwutshingayo namhlanje, kodwa thina sondliwa uwo lo 10 cent. Emveni kwesiprofeto sikaBhombela elanda imbewu yomsilingi, lo msilingi inhlamvu zawo zakha uhlalo, zakha imvunulo egcina idayiswa, leyo mvunulo zakha imfoloko ezazakhiwa umvangeli ugcina akhela lezalukwazi bese ziyiphotha ngomhlanje, zakha inkezo, zakha yonke into esiyibonile ngamehlo yenziwa umvangeli ugcina. Ngakho ke kuthiwa sitsheleni okuzayo ukuze sazi ukuthi ningonkulunkulu. Mfundisi uthinta indaba ngoba ngempela uShembe wayizosindisa inyama ngalokho. Bese kuthi mase kuhleliwe futhi aphinde ahlale nabantu abaphe amazwi okusindisa umphefumulo. Uthini ke mase balungiselela komphefumulo? Uthi njengoba senidayisile ningalinge uthatha imali oyiphiwe umuntu unikele ngayo ku23. Ungalinge uthatha imali oyiphiwe umuntu unikele ngayo ku25. Ungalinge uthatha imali oyiphiwe umuntu noma oyiphiwe ingane yakho unikele ngayo ku14. Juluka kuqala ngenye indlela, uma uyiphiwe umuntu imali, thenga into uyidayisa, uhamba uyidayisa leyo nto yanele imali yokuthi unikele ku14 no23 no25, ngoba imali yokuphiwa uma unikelwa ngayo inegazi lalowo muntu izosebenzela umphefumulo wakhe. Ngizokuthiwa ngelinye ilanga wayehleli nomafukuzela, ngathi indaba yesixoxo yakhe Mafukuzela uthi wathi ebona uShembe nikelisa, hawu wayebhizi, afika umuntu afika afaka imali ayikhipha ayibeka eceleni ubaba omkhulu athi inkosi ikubusise, ahamba umuntu. Afika omunye ayifaka embengeni athi inkosi ikubusise, kodwa omunye athi ayifaka beyikhiphe ayibeka eceleni, athi inkosi ikubusise, kodwa usayikhiphile ayibeka eceleni. Umabuza athi ambuze sigcineni, hawu Shembe abanjani laba abantu mabezonikela uthatha imali uyibeka eceleni? Wayesesho kona lokho uthi cha, khona imali, kukhona iminikelo engavumelekile la ekhaya. Kunabantu abathola imali kanje. Imali efunekalayo nenesibusiso imali ethu ukuthi ubuzakho. Waseyichazile kodwa izinto ukuthi le ekanje nekanje hayi cha ayinasibusiso. So kukhona ukuthi ngithwale itshele imali, ngithi mina hayi ngihambisa uNkulunkulu, abantu bangibone bonke ukuthi hey ufike wakhipha u20,000 kanti no20,000 awubalwa ngandawo. Uthatha uhabeka eceleni, kufike kwabalwa lomnikele walomuntu obumncane othathile okade hambe ecosha insimbi, la wahamba odayisa insimbi wabuye wanikela ngemali yokucosha insimbi. Ifike yakhe umnikele ufike uwamukele kubusisho ngoba usebenzele. Ngokuthwala zona insimbi lezi kade hambe ethwala insimbi. Mina yami iqhamuke kalula. Iqhamuke kalula manje na ke ziningi indlela zikakalula. Ziningi indlela ikakalula. Ngeke siyibale zonke. Sikhona kwinanda 88.4 FM entabeni zaseNgqaqube la umsakazi uzinze khona nje la inanda. Sikhona ku Facebook page isikhumbule kuphakameni, sikhona ku Facebook page inanda 88.4 FM, sikhona ku WhatsApp 060 465 0345 060 465 0345. Mfundisi, sisekuyona le ndaba, ngikhumbula indaba ayikho kule iBhayibheli lethu le ndaba le. Yabantu, kukhona umuntu okakhale ngokuhlupheka, lo uShembe nje ayisinikele indlela ukuthi sizosebenza. Afika umuntu azonikela umuntu, akhala umuntu uyahlupheka yena, acela uNkulunkulu, mhlawumbe umuntu ongelona iNazaretha ongazazi lezi indlela, kodwa uzwile ukuthi cha moya
ekuphakameni uShembe uzokusiza. Ngampela uShembe amsiza. Kuthi angayithola leso sibusiso uma ngayimali mhlambe kuphuma izimali zakhe ezayibambekile ezayibanjwe ngamabomu futhi mhlawumbe ngoba kuyaziwa ukuthi meke wanikezwa lo muntu le mali hayi ingqondo ayikayilungile kahle le mali sekufanele afike esigabeni esithile kuyimali ayithola le mali thathi yani umuntu imali ahlanye simthola usehamba amajoint uhamba amahhotela uthenga imoto ezithile uyayishayisa wenzani usekhohliwe lo muntu ade khala ngokuhlupheka imali useyayisaphaza nje uyayisaphaza lento ngikhumbuza indaba ethile le ngithi ayikho ebhebhelini ekuthiwa yenzeka ngesikhathi sikaMose kuthiwa khona indoda eyafika kumprofeti uMose drive ekuseni Moses ikhona kwiQuran le ndaba hayi ngizocela mina ngiyahlupheka kakhulu ngizocela izibusiso zami zonke uNkulunkulu enginazo nje uNkulunkulu akanginikeze zonke izibusiso enginazo hawu konke hey ngeke ndoda ngeke uzokwazi hayi uNkulunkulu akanginike sengihlupheke kakhulu manje hayi try ke umprofeti athi kulungile twakwathi kusekuseni ngakusasa yathi yaphuma kwayo hey nanka amakamela abophela imthwalo khona wena golide wenani wena ingubo kuma amakameli amla ngaphandle awulayini athwele yonke into twanazi ke zonke izibusiso zakho owawuyicelile uNkulunkulu sekunika konke ke manje in one time ithanda ukuba indaba ngendaba yale ndoda kodwa ngila ekutheni kukhona into engingakhala ngikhale bese yasuka uNkulunkulu ayithi fu abalethe yonke alethe ngisho ezingane zami izibusisa ngithi inhliziyo inhliziyo ingaphandle ngibone kuthiwa ungayifisi into kamakhelwane wakho libeka kabi elezulu iBhayibheli elesingisi libeka kahle lithi do not covet ukuchaza ukuthi ungayihawukeli ungayifisi into ngoba ukufisa ngafisa kodwa manje mase uyihawukela ukuthi le yanto engathi ngayiyabi ile yonto iBhayibheli ezulu engayibeki kahle ukuthi le yanto uyayihawukela ukuthi ngathi ngabe ngayakho manje ubone abantu benezinto ukuthi yazi into engathi ngayizami inhliziyo ifuna lezinto akajabuleli ukuthi omunye unakho ufuna kube okwakhe hayi ke uNkulunkulu ke bese kunika ukuthi ifunga ngake ngenye imini ngayixoxa lento inyanga yezulu yathi inyanga yezulu khona abantu bala emhlabeni kwakhala abafundisi baze bayoyibuza ukuthi hawu baba thina sikulandela kangaka kodwa thina sinalutho indaba kufika umuntu la vela afika akhipha uThubhopho acela into awukuyabe emva kweinsuku ezimbili ezintathu siyabuya lo muntu uzobonga ukuthi into zakhe sezi-right thina kuthiwa yahleka kancane yathi hawu thina bafundisi baphinde hayi yathi khona abantu bala emhlabeni yathi bese kuba khona abantu basezulwini abantu bala emhlabeni konke komhlaba okwabo uthi mayifika la uthola ukuthi incane into ebambe into zakhe ukuthi zingaqaqeki uthi mina ngivele ngithi iphephethe lento bese ivele icacela bese ithola into zakhe fanele ayithole engakahambi emhlabeni ayithole zonke ngoba wasemhlabeni ngeke ngisafika ke lokho engakusho ngaleli yanga ukuthi wabe sethini ngabantu basemhlabeni kodwa uma umuntu wasezulwini vele kukhona ukuthi walanda ezulwini walandela ukuthi oze uzosebenza emhlabeni ukuze wenze umhlaba ube yindawo engcono ingakho abantu usize kwawona umhlaba sebenze emhlabeni nje ukuthi umhlaba kaNkulunkulu ube indlela uNkulunkulu bese kwamkelisa lokho ukuthi lokho ukuthi uphileke la emhlabeni yilento ukuthi uma usebenza kuthiwa uyivolunteer bese unikezwa into ekuthiwa i-stipend nje ukuthi gibela uthengisa inko ngoba uyivolunteer so abantu abafani kukhona into efika ihluphe abantu othola ukuthi ubusisiwe ngaleyo nto bese ngabe sababhekelaka abantu bakaNkulunkulu labo babheka umhlaba kunalokho athatha imanzi yakhe ke besenza lokho kade sikusho ukuthi uyithatha uyaqhamuza umbuka ko TV sekhona nezinhlelo zabantu abaqhaphaza imali I blew it umuntu uvele wanikezwa itshe engaka le mali
hawu 20 million kwaphela unyaka usuphele nawo 20 million. Yazi ngiyibuke le yanto ngithi mina uma ukwazi ukudla u20 million ngonyaka owodwa unyaka unezinyanga eziwu12 ubudla malini ngenyanga? Ubudla imali engaphezulu kwemillion ngenyanga eyodwa uyishaya uyithi kodwa ngizo-ke lezo zinto zasemhlabeni ekuthiwa hayi uyanikeza into yakho inhliziyo ime ngaphansi kanti uNkulunkulu uthi makuyenze ukuthi uyibambe lezi zinto ngoba ekuthanda kuthi hayi uzoloku ezihlambuza ayinika inzalo yakho kancane iy'busiso zakho ayifani izinto. Mfundisi ngicabanga ukuthi ingakho isihlabelelo 135 uShembe ukhuluma indaba yabantu basezulwini. Yeah. Wayethunywe uNkulunkulu. Wayethunywe ezulwini. Kodwa uyamangala ukuthi uthini methi baba ngikulolu hambo losizi nenyembezi hamba nami mhlekazi ungangishiyileli ihlane. Ulandene ehlane enikwa amandla sezulwini. Ngicabanga ngembuke ngibone ezimpandeni zosizi lokufa. Lokufa makungembuke ngiphuze emthonjeni wokuphila. Umthombo wokuphila akhuluma ngawo akuwona ozophilisa inyama. Ngoba inyama kufanele ibe sosizini ozophilisa umphefumulo. Uthi ke ngicabange ngembuke ngibone ezimpandeni zosizi lokufa. Lokufa kungembuke ngiphuze emthonjeni wokuphila. Ukwesaba kungembethe kepha ngawe mangingesabi. Thela kimi umoya wamandla akho ngizawudlula esigodini sosizi. Esigodini sosizi ke noma uthiwa kade udla inyama ebizayo okwasemhlabeni lokho. Noma uthiwa uhleli kusofa obizayo. Kodwa leyo mali yakho naloko ngeke ukudlulise lapho. Kodwa usizi oluyela lokukhungatha walibekezelela wakulolu hambo losizi nenyembezi ilona lokubekezela okuzokudlulisa lapho. Uthi ke lapha ku4 lapha abaningi bemisiwe esigodini sosizi lokufa belindele umhlaba wokuphela ukukhala nokugedla kwamazinyo. Izindlela mafa zonke zimenyiwe ziyongena ngokusina emasangweni makabongo Jehova. Izindlela mafa izona ke lezi ukuthi emhlabeni zibe sohambeni losizi nezinyembezi. Mfundisi le ndawo le ngithi ngiyicacise ngoba khona abazofona ngiyazi khona abantu abalalela ngenye indlebe esithi sikhuluma into bebe enye into abazothi kanti uShembe wayezothi akalandelela ukuthi asihluphekeni. Cha, wayengeke akayitshala imali ekuphakameni athi ngizonitshalela imali eqonda ukuthi sihlupheke. Ngifuna ukuyicacisa leyo. AmaNazaretha awakudalelwanga ukuhlupheka ukuthi uzani nizohlupheka. Akazi uNkulunkulu abantu ababizela ukuthi uzani nizohlupheka. Walivula isango. Isango lempumelelo. Ithini esakhetha isango lokuhlupheka. Isango lempumelelo lathi angasho ukuthi umuntu anguthola umsebenzi akazange asho sami siyofuna umsebenzi. Uthe kupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho. Ingakho ethi ekhuluma nangemvula ukuthi iyofika ngesikhathi sayo. Yeah. Ileyo nto engifuna siyicacise ngoba khona abazothi awu kanti uShembe ngoba ngibuye ngathinta naleyo ukuthi kunabantu basemhlabeni izinto bese ethi umuntu kanti kungcono umoya lapha ungayikhethi inkosi ufike uyocela nje umama ucecha zikhona izibusiso kodwa uma senza lokhu uNkulunkulu athi asikwenze ithina sibuye siphume eceleni bese singabe senza lokhu uNkulunkulu athi asenze sike sihlule ukuhlangana. Yazi ikhona nalento ukuthi uma usunotho onotho sihluleka ngokwakha inhlangano sisodwa samaNazaretha. Lento ke ngiyilinganise ngamaSulumane. Dala amaSulumane ayibamba lento kumprofeti uMuhammad ukuthi kukhona abawo somabhizinisi abahambayo bayatrader bangabatrader banezitono banani ama-wholesaler banamafemu bese kuba khona laba abasebenza njengabaFarisi nabaSadusi noma njengabalevi ukuthi bona basebenza indaba kaNkulunkulu.
laba banotho bathatha lapha ya ngoba nina aninaso thina sinaso isikhathi sokuyoshumayela asinaso isikhathi siyokokonza lo msebenzi kaNkuluNkulu nina enwenzayo kulungileke thina sothatha imali ngala siyinikeze nina ke njengoba ubona amaSulumane nama foundation amangaka what foundation kuthi mangaka ukuthi ngeyikhukhulu ubona sekugijima gift of the givers sekugijima obani nampa beza no blanket nampa beza nokudla abanye yabo banalama foundation akhiwa umfundisi umhlongo bese loya onefame mina ke uNkulunkulu ngizomlekelela ngokuthi ngifake kule foundation yakho wena ngoba uhleze ekhaya wena ozothi kule sakhiwo sakho kuzofika abantu abayintandane kuzofika abantu abaswele abalambile ubaphakele yabo bayafaka onebheki uthi mina ngizonikela ngezinkwe ezingaka njalo la kwena zizolethwa ekuseni mina ngizonikela ngento engaka senza umsebenzi kaNkuluNkulu kodwa ngeindlela ezingafani uzoyibusisa le afemi yakho uzoyibusisa le plaza lakho ngoba vele uzofaka futhi ukuthi umsebenzi kaNkuluNkulu uqhubeke kuye phambili thina sikakafiki kulelo zinga lelo lokuthi sazi ukuthi loya ya ngoba akanaso isikhathi sokwenza lokho akanikeze lo aqhubeke nomsebenzi asiyimukelanga inkolo ngendlela uShembe ayifundisa ngayo exactly khona iculo isihlabelela kona amaculo la isihlabelelo ukhohle ukuthi siqala kanjani yabona ubuningi bazo bayahlupha la kuthiwa khona izithelo zokulunga abanazo kuwe baba baziphiwe nguwe mangiphiwe nami kuchaza uthini lokho kuchaza ukuthi konke nako akukona okwakho kaNkuluNkulu ubona omunye kubafowenu nako musukuhalela ukuthi engathi ngingabo okwami ngoba naye akukona okwakho kaNkuluNkulu nawe ngokaNkuluNkulu manje lapha kuma-Islam bayazi ukuthi akukona okwabo bakuphiwe uNkulunkulu ukuze basize amanye amadodana namadodakazi kaNkulunkulu nalamadodana namadodakazi kaNkulunkulu afuna ukuphiwa futhi awathi uma eyocela ethi ngiyacela ngoba ngibona usibani banelako ngifuna ukufana nawo mfundisi ngicabanga ukuthi naye la isiphinde yafika lahleka khona ilento ukuthi ngizokholelwa abakithi ngizogidela abakithi ngizokwenzela abakithi into ethile noma uNkulunkulu esekubusisa uthi lento yabantu bakithi ingakho ungeke umsize omunye umuntu ngoba lento yabantu bakithi akuyona akuseyona kaNkulunkulu nginikezwe abantu bakithi anginikezwanga uNkulunkulu yonke into manje sekunalento yabantu bakithi yonke into yabantu bakithi uphi uNkulunkulu nginale moto le moto nginikezwe abantu bakithi nginalomuzi lo muzi kunikezwe abantu bakithi ikuphi kanti njengoba silandela ubungahlali ngani pho ekhaya ubungahlali ingane pho ekhaya uyeleni eyithunyweni kaNkulunkulu eyithunyweni kaNkulunkulu uyele kona lokho uyabona indaba yabantu bakithi sondela bona sinosuku lwabo ngoJuly sinosuku lwabo ngoOctober lapho behanjiselwa khona hayi ukuthi esontweni sengidlala isicephu ngithi ungahlali la uzohlala phezulu kwabantu bakithi yes ngilapho ukuthi yonke into sebayabantu bakithi uma kunjalo yini edala sibe nosuku lokuya kaBhakabezayo ngoJuly ingoba uNkulunkulu uyazi ukuthi banyakaziswa nini akuzona insuku zonke abahlale bela eduze kwami ulivulile futhi isango lokuthi nazi imbenge banikelele yes kodwa manje lento ukuthi nje yonke namaSulumane khona leyo nto ngisho amaRoma mfundisi kuthiwa khona imisa bebenzelwa imisa abantu abangasekho angisazi liphi ibandla engike ngezwe futhi noma iLuthela noma ngingatsho ukuthi hawu leLuthela lenkonzo yabantu abangasekho ikhona leyo nto yabantu abangasekho nakwezinye yabona khona ababaphikayo abaphikwa kodwa musa ingakho sokwanda ubungoma ngoba konke engangayikhuluma ithi inkosi yasekuphakameni kufike abantu abalele kaBhekabeza bathi Shembe wathi singangeni kubantu bakho manje sesihlala kuwona lamakati usuyawabulala nawo
ngoba sezingena uthi akabulawa nje uyabona ukuthi selingena kuwo sebenesi ukuthi oh singena emakatini asibe singena emakatini bese beze kuphakameni beya ilamakati bese simeni salamakati uwabona ngani ukuthi asengenwe yibona uwabona ngokuthi angabe senza izinto ezenziwa amakati asemhlabeni akusewona amakati lawo ngisho ukukhala kwawo akusewona amakati lawo uma selikwazi ukuthi uthi uyothandaza kufika abantu bazobika enkosini baba njalo uma ngiqala umthandazo ngithi mangicimela kufika ikati sihlale esihlahleni likhale ngize ngiyeke ukuthandaza akuselona ikati lingena umoya uthi ke kuphakameni washayeni ngoba ubone umkhuba asewenza akonileke emetha kashawe ngoba uma uthi wonile kusho ukuthi namadimoni athathwa afakwa yilwaneni ayibanga kusathiwa yiphile yini adala kuthiwa yiphile ingoba asikho isilwane okufuna siphile nedimoni ngoba labantu ababengena kuona abantu abangafikile ezulwini abantu ababeboshiwe uJesu abanecala wabulala izingulube makunjani kusho ukuthi uJesu sikade ebulala izingulube ebahlathe bafake izingulubeni namadimoni waba necala wayibona ukuthi ifanele ukuhlala namadimoni wayithatha wathamba sasiningi izilwane wayekethe izingulube Mfundisi sekuyihora lesihlanu siya ehoreni lokugcina manje Mashu, Phoenix, Durban North, Claremont. Siyakwamukela kwinanda 88.4 FM. We are today's best radio. Today's best radio.